Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile. Tú me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, yo te alabaré, Señor, aunque Satán no quiera. Ay, yo te alabaré, mi Dios, entre luchas y pruebas, te alabaré, te alabaré. Ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, te alabaré, te alabaré, gloria a Dios, aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas y en la enfermedad, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas, aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas, te alabaré, te alabaré, díselo, te alabaré, te alabaré, díselo, y en la enfermedad, Señor, aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas, ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, ay, yo te alabaré, Señor, ay, yo te alabaré, mi Dios, aunque Satán no quiera, entre luchas y pruebas y en la enfermedad, Señor, ay, yo te alabaré, Señor, has cambiado mi lamento en baile, tú me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré a su nombre. ¡Aleluya! Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Sí, alabamos a Dios. Aleluya. Priez, louez bon Dieu. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Daniel capítulo 9. Oui, ensemble avec moi dans Daniel chapitre 9. Hermano, Frère Samuel. estamos en un ayuno general, alabanza al Nous avons un Señor. jeûne général. Y da lo máximo que usted puede dar. Il baille tout ça au capable bail. Los flojos en esta noche, Paresseux après-midi, los perezosos, monde qui paresseux, haz guerra contra la pereza. faire guerre contre paresse. Alabanza al Señor. Mucha gente piensa En pile monde pense que los que tienen debilidad, la pereza, monde qui a faiblesse paresseux, la flojera, paresse, que es algo, c'est un bagage. no, Non, es una debilidad muy fuerte, c'est une faiblesse qui dit en pile. porque el perezoso, Parce que paresseux, el flojo, tiene que hacer mucho esfuerzo il besoin de faire un pile d'effort para abrir su boca, pour l'ouvrir bouche, para adorar a Dios. pour l'adorer bon Dieu. El flojo, Monde qui paresseux, el perezoso, monde qui paresseux,
ahora energía. Amén. Kounia énergie. Gloria al Señor. Y tiene que hacer mucho esfuerzo para usar su energía. Je fais un pile effort pour utiliser énergie. Pero estás en un ayuno. Mais on a un jeûne. Da lo máximo. Bay maximum. Alaba, alza tu voz. Levez voix. Amén. Esté activo. Besoin actif. Clama a Dios. Relais dans bon Dieu. Alabanza al Señor. Haz como si fuera Fais c'est un coup. el ángel de la muerte te viene a buscar en esta Fais noche. c'est un coup. Ange de la mort viennent chercher à soir. Y lo ves en tu cuarto. Et puis commencer à obéir dans la chambre. Y no quieres ir. Et pour pas aller. Alabanza al Señor. Clamarás. Et puis commencer à relais. Amén. Estoy seguro que clamarás. Moi j'ai l'assurance que vous t'a relais. Pues da un 100% Eh bien bah yon 100% en estos 24 horas dans solamente. 24 heures de temps ça seulement. Es un día de ayuno. Amén. Alabanza al Señor. Daniel 9, versículo 1. Daniel chapitre 9 verset 1er. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Dice así. Il dit comme ça. En el nombre del Padre, Dans nos papas, del Hijo dans nos petites là, y del Espíritu Santo. Saint-Esprit. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Alléluia. Laissa, roi Darius, mon pays, Midi, petit roi exercice là. Tap marché sous un an depuis l'étape gouverné pays Babylone. Moi-même Daniel, moi tap étudié livre bon Dieu yo. Moi tap calculé sur 70 ans la ville Jérusalem te gen pour rete écrasé a. J'enseignais a te dit dans bouche prophète Jérémie. Mais moi levé j'aime dans ciel là pour me la prière Seigneur bon Dieu avec tout kem. Moi tap crié dans pied, moi te rete sans manger. Yon rad sac sous moi te chita sous sang di feu. Moi la prière dans pied Seigneur. Bon Dieu moyen, moi l'ouvri kem bali, moi mandé le pardon pour peuple moyen. Moi dit Seigneur, bon Dieu, ou gen gros pouvoir. Tout le monde fait pour être craintif pour vous, ou kembe promesse ou pas jamais suspendre remen monde qui remet ou et puis qui kembe commandement ou yo. Nous pécher, nous faire méchanceté, nous faire ça qui mal, nous virer d'oba ou, nous pas faire ça ou te demander nous faire, ni ça ou te ban nous l'ordre fait. Nous pas écouter prophète yo, serviteur ou yo qui te parler nan ou ak roi nou yo. Chef nous yo, ancêtres nous yo, avec tout le peuple dans pays nous ou même Seigneur, tout ça ou fait droit. Mais nous tout monde pays Juda, monde la ville Jérusalem, tout monde dans pays Israël ou te gaillé dans pays près à pays loin yo. Yo honte nous toujours, honte nous ça fait. Tant qu'aujourd'hui parce que nous pas de kembe parole nous avec. Oui, Seigneur, c'est une honte pour nous toutes.
roi nous yo, chef nous yo, ancêtres nous yo, parce que nous te fait ça qui mal devant vous. Ou même Seigneur, bon Dieu, ou gen bon cœur, ou qu'on pardonner parce que nous-mêmes nous te viré d'oba ou. Mis hermanos pueden tomar asiento, Nous capables de chiter ensemble, pero sigue alabando a tu Dios écouter louer bon Dieu. en esta noche. À soir. Dios es grande, Dios es bueno Bon Dieu bon, bon Dieu grand, y Dios es maravilloso. bon Dieu merveilleux. Yo creo que todo hijo de Dios Nous croyons que tout petit bon Dieu, quiere la gloria de Dios, ¿o no? plaît gloire bon Dieu. Todo hijo de Dios Tout petit bon Dieu, desea la unción de Dios. il y a un désir joindre onction bon Dieu. Esa unción Onction ça, quema escoria. li brûler tout ça pas bon. Esa unción Onction ça, purifica. li purifier. Esa unción Onction ça, limpia. li nettoyer. Esa unción Onction ça, quita el miedo. li ouete péré. Esa unción Onction ça, te da temor. li ba ou crainte. Esa unción Onction ça, te motiva a hacer la obra de Dios. li encourager ou faire travail bon Dieu. Amén, hermanos. Y por eso oramos C'est peut-être ça nous prier por la gloria de pour Dios, gloire bon Dieu, un avivamiento. un réveillement. Amén. Bautismo con el Espíritu Santo. Thème avec Saint-Esprit. Dones del Espíritu Santo. Donc Saint-Esprit a bail. Amén. Todas esas peticiones Tout bi prier ça yo. son resultado cuando Dios derrama de su gloria, C'est va résultat avec que bon Dieu descend gloire. cuando Dios trae un avivamiento. Que bon Amén. Dieu venir avec un réveillement. Pero si no vemos eso en nuestras vidas, Mais si nous pas ouais ça dans la vie nous, y no que no estamos agradecidos, c'est parce que nous pas remercier. estamos agradecidos a Nous Dios, remercier, nous remercier à bon Dieu. pero la palabra nos enseña que hay más. Mais parole là apprend nous que gain plus. En el tiempo de la primera iglesia, Dans temps première l'église, los que no eran bautizados en el Espíritu Santo ça qui pas recevoir baptême Saint-Esprit, era una excepción, c'était une exception. era algo extraño. C'était un bagage étrange. Amén. Cuando Pedro, si no me equivoco, Juan, Si moi pas trompé Jean, llegaron a Samaria, Pierre qui était arrivé dans Samarie, les preguntó, il a posé cette question. ¿no han recibido el Espíritu Santo? On pas recevoir cet esprit, ¿No están bautizados en el Espíritu on pas Santo? recevoir baptême de cet esprit. Bautizados en el Espíritu Santo. Baptême de cet esprit. Amén. Para Pedro y Juan era algo extraño, Pour Pierre, Jean c'était bagage étrange. que aún no estaban llenos del Espíritu Que Santo. jusqu'au il pas plein avec cet esprit. Y pusieron las manos Et puis il mettait main y fueron llenos. et puis comme ça il était rempli. Amén, hermanos. Cuando Pedro predicó Les que Pierre était prêché, en la casa de Cornelio, dans caille connaît, Dios no primeramente dio el toque bon Dieu pas premièrement touché y después de 3 años, et puis après 3 ans, unas dos pipitas, dos frases de lenguas ahí. 2-3 grandes phrases langue là. Ba, 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 ba. Ba. Los llenó inmediatamente. Immédiatement, il remplit. Fueron al instante llenos del Espíritu Santo. À l'instant, il était rempli avec cet esprit. Igual como el día de Même Pentecostés. Jean avec les jours de la Pentecôte. En medio del mensaje, Dans mi-temps message là, Pedro vio todos hablando Pierre lenguas. t'a regardé tout a parlé en langue. Amén. Si Dios lo hizo en aquel Si entonces, bon Dieu te fait ça dans le temps passé alors, Él lo quiere hacer ahora il también. veut faire connaître à tout. Si aquel entonces la situación era difícil, Si dans le temps passé la situation était difficile, creo que ahora es aún on peor. peut connaître là, il plus mal. Si ellos lo necesitaban para mantenerse en victoria y ganar almas, Si on même te gagne besoin de ça pour qu'il y ait une victoire et puis gagner l'âme, nosotros también lo necesitamos para mantenernos en victoria y ganar almas para nous-mêmes nous Cristo. besoin de ça pour qu'il y ait une victoire et puis chercher une âme pour bon Dieu. En Daniel 9, Dans Daniel chapitre 9, sabemos el pueblo de nous Israel, connaissons le peuple Israël là. el reino de Israel, Et le royaume, gouvernement Israël là. bajo el reinado de Salomón, En bas, gouvernement Salomon, fue dividido il était divisé. en el reino del norte y el reino del sur. Et gouvernement nord, gouvernement sud. Judá, Juda, el tribu de Benjamín il était joué Benjamin. y los otros tribus Et puis separados. avec l'autre branche qui était séparée. Y los otros tribus L'autre branche, fueron primero llevados cautivos il était allé avec eux en esclavage. porque abandonaron a Dios. Parce qu'ils ont abandonné bon Dieu. Judá y Benjamín que estaban allí Juda avec Benjamin qui était là, servían a il Dios, a servi bon Dieu. pero ellos también comenzaron a fallar a Dios. Mais eux-mêmes, Dieu commencé à tromper bon Dieu. Comenzaron a estar reyes
que no servían a Dios. Yo commencé à m'embarquer roi qui pas servir bon Dieu. No respetaban la palabra de Dios. Qui pas respecter parole bon Dieu. Alabanza al Señor. No respetaban. En ese tiempo había que mantener el sábado. Et dans temps passé ça qu'il besoin qu'il sabbat. No respetaban el sábado. Yo pas respecter sabbat. El día de descanso. Jour repos. Seguían trabajando hasta el sábado. Yo continuer travail jusqu'à samedi. Amén, hermanos. Hacían mercadería C'est comme ça tu gagne marchandise. en los días de sábado. Non, jour samedi. Había reyes que cerraban la puerta de la ciudad. C'est gagne roi qui ferme porte ville là. Amén, porque la gente no obedecía la palabra Parce del que Señor. moun yo pas obéi parole bon Dieu. Y Dios le mandó sus profetas. Bon Dieu voyait prophète li yo. No escucharon. Yo pas attendre. Y Dios mandó el juicio. Et puis bon Dieu voyait jugement. Y Judá también fue destruido. Et puis Juda tout est détruit. El templo fue destruido Et temple détruit. y fueron llevados presos a Babilonia. Et puis aller avec moun sa yo comme prisonnier à Babylone. Y Dios le dijo 70 años Et bon Dieu ba yo 70 ans van a estar fuera de su país pour yo tirer dehors pays yo. por todos esos sábados que no mantuvieron, Pour tout sabbat qui yo pas kembe ya. por no mantener la palabra Yo de pas kembe Dios, parole bon Dieu. por no obedecer a Dios. Yo pas parce que pas obéi parole bon Dieu. Ellos acumularon mucho, Yo te empilé trop. pero un día perdieron todo. Mais un jour yo perdu tout. En vano edificamos si Jehová no edifica con nosotros. Si bon Dieu pas construit ensemble avec nous, c'est en vain n'a construit. Amén, hermanos. Si usted trata de avanzar fuera de la voluntad de Si vous Dios, traitez pour avancer dehors volonté bon Dieu, es esfuerzo en vano, hermanos. c'est un effort en vain, frère. Alabanza al Señor. Y aquí Daniel, Et là, Daniel, un hombre de Dios, homme de Dieu, que llegó con sus 14 años, 17 años a il Babilonia arrivé à 14 ans, 17 ans à Babylone, y se mantuvo sirviendo a il Dios. était Kimbel a servi bon Dieu. Y Dios lo honró. Bon Dieu honoré. Tenía una posición muy alta en el Il gobierno, a une position qui est très haut dans le gouvernement. pero siguió obedeciendo y sirviendo a Mais Dios. tu continues à obéir, servir bon Dieu. Aunque en tierra extraña, Même si tu es dans un terre étranger, lejos de su país, loin pays, aunque esclavo, même si tu es esclave, pero servía a mais Dios. il t'a servi bon Dieu. Y comenzó a estudiar la palabra. Il commence à étudier parole là. Es necesario para el cristiano estudiar la Il est palabra, nécessaire pour chrétien étudier parole là. a leer la palabra. Pour lire parole là. Hay cristianos de años que no leen la Les palabra, chrétiens pour un pile temps qui parlent parole là. que no estudian la palabra. Ils pas étudier parole là. Y a veces uno predica algo Il est parfois yon nous pression bagaille. y lo rechazan. Et puis ils rejeté ça. No que lo que uno predica no es bíblico, C'est pas parce que ça mon prêché pas biblique, es que ellos no leen la mais c'est palabra parce que eux même yo parlent parole là. y tienen su propio concepto de qué es la palabra. Propre concept yo au lié parole là. Pero Daniel buscó profundo en la palabra. Mais Daniel cherche profond dans parole là. Amén. Sirvió a Dios desde su juventud Il a servi bon Dieu depuis dans jeunesse li, hasta su muerte. vivait dans la mort. Era fiel a Il était Dios. fidèle dans bon Dieu. Sí se puede servir a Dios. Oui, ou capable de servir bon Dieu. El joven se puede servir a Un Dios. jeune capable de servir bon Dieu. Daniel dijo, Daniel dit, yo no me voy a contaminar. moi-même, moi pas pral contaminer. Amén, hermanos. Yo no me voy a Moi contaminar. pas pral contaminer. Él tomó la On decisión. prend décision. Y muchas veces piensan los jóvenes Plusieurs fois, on pense des jeunes. Yo. que son los adultos que pueden tomar esa decisión. Parce que c'est seulement à dire seulement qu'on prend décision. Si usted y yo como adultos no tomamos esa Si decisión, vous-même, moi-même, comme a dit, nous pas prendre décision. nosotros tampoco podemos servir a Nous Dios. pas capable de servir bon Dieu tout. Amén, hermanos. Y él se mantuvo sirviendo a Il était Dios Kimbel a servir bon Dieu. y Dios lo respaldó. Et puis bon Dieu te supporté. Y aquí Et puis là, el profeta ve en la palabra de le Dios prophète là vient avec parole bon Dieu. que Dios dijo 70 años van a estar afuera Bon Dieu dit pour 70 ans, il y a dehors la ville là. por todos los años que no obedecieron a Pour Dios. toute année, il pas obéi bon Dieu. Y esos 70 años estaban llegando. 70 ans, t'as privé. Ahora el profeta quería saber qué iba a acontecer. Quand il y a un prophète, tu voulais connaître qui ça pourra le passer. En el versículo 3 La verset 3. dice allí que él volvió su rostro o puso su rostro para buscar a Et Dios. puis là, il est gel pour le chercher bon Dieu. ¿Y cómo lo buscó? Comment te chercher? Buscándole en oración. Chercher dans la prière. Amén, hermanos. Casi todo cristiano hace oración, Parce que tout chrétien prie. pero él sigue diciendo, Mais il continue à dire. y ruego. Et puis il crie. Ya allí, cuando llegamos al ruego, Et là, là que nous arrivons dans réel, hay muchos cristianos que no saben qué es ruego. il y a un pile chrétien par contre sacré les réels. Solamente conocen la oración, Seulement avec prière. el comienzo, Il y a un commencement. pero ir más profundo Mais il y a les plus profonds.
Cuando caemos en un ruego a Dios. Là que nous tombons dans un réel devant bon Dieu. Amén. Y dijo ayuno. Il dit la gêne. Alabanza del Señor. Ahí caen algunos otros cristianos. Et là tombé quelques chrétiens encore. Hay cristianos que no ayunan. Il y a chrétiens qui pas fait gêne. Amén, hermanos. No ayunan ni un día para el Señor. Ils pas fait gêne même un jour pour bon Dieu. Alabanza a Jesús. Ni un día. Ni un jour. Cuando van al ayuno en la mañana, comen. Là que yo parle dans gêne dans matin, yo mange. Gloria al Señor. Y los que no están acostumbrados a comer en la mañana Et ça que pas qu'un coutume manger matin dans matin. y tienen su ayuno de 4 horas, comen al mediodía. Yo gagne gêne yo 4 heures de temps et puis yo manger le fait midi. Gloria al Señor. Es bueno orar. Li bon pour prier. Un ayuno de 4 horas Yo gêne 4 heures de temps, es oración prolongada. c'est une prière prolongée. Amén, hermanos. Amén. Si una mosca se cae es por la oración, no por el ayuno. Et si on mouche tombe pour prier, on pas capable de prier. Alabanza a Jesús. ¿Cómo? Gloria. ¿Es un qué? Sí, como dijo el oficial Garavito. Amén. Tant qu'officier Garavito dit, Es desayunarse tarde. c'est tant que vous mangez dans l'après-midi. Cuando tenemos vigilia, hermanos, Là que nous gagne veille uniforme c'est bien. y llegamos a casa a las 7 de la mañana, Nous arrivons la caille nous à 7 heures du matin. nadie se va a comer o no. Usted Personne se ne mete va. a la cama Ou ouvrir cause cabane. y se levanta a la 1 de la tarde. Et pour lever dans le bien tard l'après-midi. Estaba ayunando en sueños. ¿no? T'a gêné dans sommeil. Con excepción de mí, porque muchas veces después de la vigilia me hacen sopa de mondongo. Yo como ese mondongo primero antes de dormir. Et c'est ce problème parce que plusieurs fois là que gagne gêne avant que me dormi, moi fais bouillon, A las 9 de la mañana como ese mondongo, hermano. fais manger. Hermano, voy a estar lista. Ese mondongo va a estar. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Si yo puedo ayunar, yo que me gusta comer, usted también puede ayunar. Amén. Hermano, aquí él puso su rostro para buscar a Dios en oración, ruego y ayuno. Dans le gel là pour prier bon Dieu dans gel. Y mire que dice el versículo 4. Regardez qui ça verset 4 là dit. Y oré a Jehová mi La Dios prière dans pied Seigneur. y hice confesión. Il fait une confession. Amén. Confesser. Oración, Prière. ruego, Réel, cri. ayuno. Jeûne. Los discípulos preguntaron a Si Jesús, tu poses Jésus question. ¿por qué no salió ese demonio? Pour qui ça démon ça pas sorti? Hemos orado en tu nombre. Prier dans non. ¿Por qué no salió? Qui ça pas sorti? Porque es un género fuerte. Parce que ces démons ça yo gen force en pile. Tiene un rango muy alto. Yo gen un rang qui très haut. Y él se opone. Eh bien, il toujours met des pressions. Recibe golpes, pero se opone. Mais le camp est là. Ese género, Et Jean ça, esa clase et classe ça, no sale yo pas sorti. sino con ayuno y Avec oración. prière, avec jeûne. Alabanza al Señor. Usted necesita el ayuno y oración. Besoin de jeûne, besoin de prière. Y hay que confesar. Et puis besoin de confesser. La hermana cantaba, Et c'est à te chanter. quemando la escoria, Et la brûler, c'est ça pas bon. quemando la Il escoria, brûler tout ça pas bon. quemando la escoria con su Il poder. brûler tout ça pas bon à pouvoir. Amén, hermanos. A veces hay escoria en nuestras vidas. Il est parfois dans la vie, nous conseille des bagages qui pas bon. Hay suciedad, Il y a une hermanos. saleté. A veces cuando nuestros niños estaban chiquitos Il est parfois, il est que Timon était tout petit. y llegaron a una edad que ellos mismos pueden comenzar a Il bañarse. vient dans l'âge, il y a des fois, il même commence bien. Amén. Y terminando una vez por semana usted tiene que controlar. Et une fois par semaine, on a besoin de contrôler. Porque si usted detrás de la oreja, Parce que des oreilles là, usted encuentra ahí toda la tierra toda la semana, ¿no? après quand tu as des oreilles toute semaine. Y usted mismo le lava una vez. Et Amén. puis ou même une fois capable de laver. Eso es la escoria que hay en la carne. Ça c'est ça pas bon qui est dans la chair. Pero a veces en nuestra vida Il y a espiritual parfois dans la vie spirituelle, non? hay impedimentos, Il y a un bagage qui empêche. hay escoria, Il y a un bagage pas bon. hay suciedades Il y a une espirituales. saleté spirituelle. Amén, hermanos. A veces en nuestro corazón Il y a parfois cœur. hay heridas. Il y a maligne. Amén. Hay dificultad para Il y a perdonar. difficulté pour pardonner. Decimos que hemos perdonado, Nous disons nous pardonner. pero aún hay cosas Il y a ahí. parfois jusqu'où il y a un bagage Hay là. cicatrices. Il y a une cicatrice. A veces nuestras Il y a emociones. parfois émotion yo. Hay cosas, Il y a un bagage yo amén, que estorben a Dios qui empêche bon Dieu a mover en toda plenitud de nuestras pour le vidas. mouvementer toute plénitude dans la vie. Nous. Por eso hay que confesar Pour ça, nous devons confesser todo impedimento, tout empêchement, todo pecado, tout péché, todo deseo, tout désir, todo lo que está atacando a tu vida. tout ça qui a attaqué la vie. Tal vez fallaste. Peut-être ou failli. Hay que confesar a Nous devons Dios. confesser bon Dieu. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Alléluia.
En el versículo 5, dans verset 5, Daniel dice, Daniel dit, hemos pecado. nous péchés, Se incluye con el pueblo. nous fait méchanceté, Hemos pecado. nous péchés, Hemos cometido iniquidad. nous fait méchanceté, Hemos hecho impíamente. nous fait tout ça qui pas bon, Y hemos sido rebeldes. nous fait rebelle, Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. nous suspend remet moun qui remet nous. Él no busca la falta en otros, Il pas chercher faute dans personne moun. menos a Dios. Moins c'est un bon Dieu, Él reconoce il reconnaît, y confiesa il confesse. el hecho que no estamos viendo tu gloria en toda plenitud. Le fait que nous pas ouais gloire et puis toute plénitude. La falta no está allí, Dios. Faute là, c'est pas là lié bon Dieu. Está en Mais nosotros. c'est dans nous-mêmes. Tenemos que buscar en nosotros. C'est dans nous-mêmes de chercher dans nous. Alabanza al Señor. Nosotros hemos fallado. C'est nous-mêmes qui péchons. Nosotros somos C'est rebeldes. nous-mêmes qui fait rebelle. No hemos obedecido a tus siervos. Nous pas obéi serviteur yo. Dios mandó profeta. Bon Dieu voyait prophète. Dios mandó sus Bon siervos. Dieu voyait serviteur yo. Siempre Dios ha mandado sus Bon siervos Dieu toujours voyait serviteur yo. a predicar, Pour le prêcher, a pour amonestar, nous enseigner, anunciar la palabra. annoncer une parole là. Pero cuánta gente rebelde hay Mais combien de monde rebelle qui gagne, que sabe mejor, qui connaît ça plus bon, que no obedecen, qui pas obéi, que no se qui someten. pas soumettre. Cuando para alabar al Señor. Pero Dios siempre tiene sus testigos. Mais bon Dieu toujours gagne témoin yo. Nadie tiene excusa Personne pas gagne excuse. cuando para glorificar el nombre del Pas Señor. glorifier le Seigneur. Mira lo que dice en el versículo Regardez 7. qui ça dit dans verset 7 là. Tuya es, Señor, la justicia, Ou même Seigneur, tout ça vous fait droite. y nuestra la confusión de rostro. Mais nous tout mon pays nous yo. Pues está diciendo Dios Eh aquí, bien là n'a dit bon Dieu. usted no ha hecho nada mal. Ou même ou pas fait rien qui mal. Tu juicio, Dios, Jugement bon Dieu, era justo. les juste. Alabanza al Señor. Nuestro la confusión de rostro. Et confusion nous, montrez nous dans figine. Bendito sea el Señor. Y hay que reconocer eso, Nous hermanos. devons reconnaître ça. Amén. Nunca es la falta de Dios. Pas jamais c'est faute bon Dieu. Gloria a Jesús. Nunca. Jamais. Su juicio siempre es un juicio justo. Jugement toujours c'est un jugement juste. Amén, hermanos. Pues nosotros tenemos que reconocer en esta Eh noche. bien, nous-mêmes devons reconnaître ça. En el versículo 13 dice, Dans verset 13 là, il dit. conforme está escrito en la ley de Moisés, Jean Staté écrit dans le livre la loi Moïse là. todo este mal vino sobre nosotros. Tout malheur ça a tombé sur nous. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Mais après ça, nous pas chercher faire ça au plaisir. Amén, hermanos. Faire au plaisir. A veces estamos pasando por situaciones Il y a difíciles, parfois on a passé dans une situation difficile. pero cuando nosotros Mais combien d'entre nous sacamos días de ayuno privado, nous était un jour jeune privé? cuando nosotros Combien d'entre nous-mêmes decimos al hermano, nous dit frère a la ou hermana, bien sœur, hermana, ¿puedes acompañarme en ese ayuno? frère moi pas accompagner dans jeune ça. Quiero sacar un día de ayuno. Moi voulais être un jour jeune. ¿Quieres acompañarme, Vous hermano? voulez accompagner frère? ¿Cuántos han sacado días de ayuno personal? Combien d'entre nous-mêmes qui fait un jour jeune personnel? Tenemos un programa, Nous avons un programme. no hay que esperar hasta el día del ayuno del programa llegue. Nous avons besoin de temps un jour un programme ça arrive. Usted puede ayunar Nous también va faire jeune nous-mêmes tout. en su ayuno personal. Non, jeune personnel. No usted puede, C'est parce que vous êtes capable, usted debe. mais vous devez faire. Lo único que pide el pastor, Ça que vous devez faire, c'est demander pasteur que tenga en cuenta el programa. pour lui qui me compte à programme. Non. Pero no cuando un fin de semana estamos todos trabajando ahí, usted aquí ayunando. C'est Amén. pas là qu'il fait semaine à travailler là et puis même là on fait jeune. Amén, hermanos. Hay suficientes otros días que no hay ninguna actividad. Il y a un pile l'autre jour suffit qui pas gain activité. Dice, pastor, voy a sacar un día de ayuno. Amén, gloria a Pasteur, mon Dios. parole dit on jour jeune. Gloire à Dieu, amen. Para yo no tener un plan de hacer algo y usted está en ayuno. Amén. Pour pas gain un plan pour me faire un bagage et puis même on jeune. Pero hay que sacar esos días Mais on besoin de rester sur ça. de buscar a Dios. Chercher bon Dieu. Y dice, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Il dit non pas chercher aide bon Dieu. Alabanza del Señor. ¿Ha usted sacado días de ayuno? Ou même vous êtes un jour jeune. Gloria al Señor.
Dios no va a hacer excepción de personas. Bon Dieu pas faire exception personne. Si usted quiere ver la gloria de Si vous Dios, voulez voir gloire bon Dieu, tiene que aceptar la justicia de vous Dios, devez accepter justice bon Dieu, la misericordia de Dios, miséricorde bon y Dieu, tiene que buscar. et bien on besoin chercher. Amén. Tiene que regresar. Vous besoin retourner. El hijo pródigo dijo, yo me levanto y regreso. Petit prodige là, il dit m'a levé, m'a retourner. Volvió en sí. Il retourner dans lui-même. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Nous Dios pas chercher faire au plaisir. para bon Dieu. convertirnos de nuestras maldades Nous pas suspendre faire ça qui mal. y entender tu verdad. Pour nous te suivre vérité ou là. A veces no entendemos Il parfois nous pas comprendre. y nos enojamos con Et nous Dios fâcher avec bon Dieu. y abandonamos la Nous oración abandonner prière. y abandonamos el leer de la Nous palabra. abandonner lire parole là. ¿De qué me ayudó a orar tanto? Et qui ça a prié à ¿De pédem? qué me ayudó a leer la Qui palabra? ça a pédem pour me lire parole là comme pile No comme ça? estoy viendo la gloria de Dios. Mon pas voir gloire bon Dieu. Aún hay que esperar en Dios. Jusqu'où nous besoin rester tant bon Dieu. Habacuc dijo, afirmaré mis pies. Avant qui dit m'a fait mettre pieds mieux ferme. No podemos entregar. Nous pas capable remettre. Amén, hermanos. Dijo, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. 14. Verset 14, il dit oui, Seigneur bon Dieu nous ou t'es paré pour punir nous. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Porque no obedecimos a su voz. Parce que vous toujours fait ça qui doit. C'est nous qui pas écouter ou les ou t'es parler nous. Nunca des la falta a Dios. Pas jamais bay bon Dieu faute. Nunca dice por qué Dios no lo hace. Pas jamais dit pour qui ça bon Dieu pas fait. Alabanza al Señor. Pregunta a Dios. Poser bon Dieu question. Señor, Seigneur, ¿qué más tengo que hacer? qui ça encore besoin de faire? Porque Dios te dice, Parce que bon Dieu dit ou, aún falta una cosa. jusqu'où nous avons manqué un bagage. Alabanza al Señor. Y en el 15, Dans verset 15 là, al final dice la palabra, dans fin parole a dit, hemos pecado, nous-mêmes nous péché. hemos hecho impíamente. Nous fait ça qui mal. 17. 17. Ahora pues, Dios nuestro, Oh bon Dieu, papa nous. oye la oración de tu siervo, Tant prie, tant de prière serviteur là. oye sus ruegos. Tant prie, tant de prière serviteur là. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, M'a demandé ou tant prie souple, voyager ou sous temps quoi. por amor del Señor. Il fin case pour tout le monde qui connaît, c'est où qui bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Por amor del Pour Señor. l'amour Seigneur. No digo por amor a Je nosotros, pas dit pour l'amour nous. porque no merecían el amor de Parce Dios, qu'ils pas mérité l'amour bon Dieu. pero por amor a usted Pour mismo, l'amour bon Dieu même. por amor a Él mismo, Él mandó a Pour l'amour Jesús. lui-même, il voit Jésus. Amén, hermanos. Oye nuestras oraciones, Écoutez Señor. prière nous, Seigneur. Oye nuestro ruego. Écoutez réel nous. Cuando tiene un ruego ante Dios en esta Même noche, qui ont réel à devoir bon Dieu. oye nuestra petición, Señor. Tendez prière nous, Seigneur. Que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Voyager, ouais nous, Seigneur. Que tu rostro resplandezca sobre nuestros Pour hogares. figuer ou clairer sous foyer nous. Amén. Hay que rogar a Dios. Besoin prier bon Dieu, En réel bon el Dieu. 18 dice, 18 là il dit. inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Par les oreilles pour entendre nous. Inclina tu oído Par les oreilles y oye, pour Dios. entendre bon Dieu. Oye, Dios. Tendez bon Dieu. Abre tus ojos Ouvrez vous. y mira nuestras desolaciones Et gardez Jean nous presque fini. y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Gardez dans qui état la ville qui porte nous là yé. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. C'est pas parce que nous fait rien qui doit qui fait n'a la prière n'a pied ou comme ça. Yeah. Mais c'est parce que ou un bon cœur en pile. Eso también es muy importante. Et ça très important tout. Para no orar en duda, Pour pas prier en doute, tú tienes que orar vous besoin prier, confiado en la justicia de Dios. confier justice bon Dieu. Porque si usted ve usted mismo, Parce que si vous regardez tête ou même, usted ve solamente fallos ou après seulement erreur. en lo que usted falló a Dios. Non, comment tromper tout le monde fait erreur bon Dieu. Y cuando usted va a Là orar, que vous allez prier, viendo esos fallos, et puis vous regardez erreur yo, le traen duda a su la vida. vie n'y a pas de doute dans la vie. Él me puede oír Vous êtes capable d'écouter con esas cosas, avec bagay ça yo, con mis fallos. avec erreur yo. Dios me escuchará. Bon Dieu va attendre moi. Y estás orando en Ou duda. prier en doute. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
Y Dios no puede escuchar esa Bon Dieu oración. pas capable d'entendre prière ça. Por eso tienes que confiar en la justicia de Ça veut Dios. dire confier dans la justice, bon Dieu. Por eso dice la Sa palabra parole a dit que hay que poner la coraza de vous justicia. devez mettre toutes âmes justice là. La justicia de Dios. Justice, bon Dieu. Somos justos Nous justes. porque Jesús Parce que Jésus, con su sangre nos limpió y nos hace il justos. fait nous vivre juste. No acercamos al trono de Dios Nous pas approcher devant toi, bon por Dieu. nuestra propia Avec justicia, propre justice nous. sino Dios, mira lo que yo he hecho. Bon Dieu, regardez ça me fait. Evangelizo toda la semana, Moi évangéliser toute semaine. vengo a todos mis cultos. Moi venir à tout service. Y hay de los que no vienen, amén. Rien qui pas venir. No, hermanos, Non frère. por la justicia del La Señor, justice Seigneur. en el nombre de Jesús, Non, non, Jésus quien pagó el precio para qui mí, peut prier pour moi. yo me acerco a usted. Va avancer devant. Igual cuando usted, el día que usted era mundano, Même Jean, jour que vous êtes mondain, pecador, ou t'es un pécheur, usted vino a ou Cristo venir devant Jésus. porque no porque hacía cosas buenas, Parce que vous te fait bagaille qui bon. era fornicario, Ou t'es fornicateur. era borracho, Ou t'es staffiateur. era adúltero, Ou t'es adultère. era Ou ladrón, t'es voleur. fumaba Ou droga, t'es fumé drogue. borracho, amén, hermanos. Ou t'es sourd. Usted vino Ou t'es fini. y no pensó por sus Ou obras pas penser pour servir. que por lo que usted era, Pour ça, ou t'es. Jesús le iba a aceptar. Jésus va accepter. Jesús le aceptó Jésus accepte. por su justicia Justice. que él pagó en la cruz. Paix sous quoi? En la cruz había juicio. Quoi t'es gagné jugement? En la cruz usted tenía que estar. Quoi c'est là où tu besoin? El ladrón, Le el voleur. borracho. Sous la Ahí défense. había un juicio. T'es gagné un jugement. Y Dios dijo, Bon Dieu dit. Jesús dijo, Jésus dit. yo tomo el lugar de toda la humanidad, Ma prend place toute l'humanité. de todos sus pecados, Tout péché. y yo muero por ellos en la cruz. Mourir pour eux sous quoi? Por eso cuando usted vino a Je Cristo, vous laisse aller au vin joindre Jésus. no vino en su propia Ou pas venir justicia. avec propre justice. Usted vino Ou venir confiando en la justicia pendant de arriba. justice en l'air. Gloria al Señor. Y usted, aunque era perverso, Et puis ou bien, même si vous êtes pervers, aunque era malvado, même si vous êtes méchanceté, aceptó la misericordia de Dios. acceptez miséricorde bon Dieu. Aceptó que allá en la cruz Ou acceptez sous quoi? se pagó el precio para Paix, usted. prière pour. Amén, hermanos. No por nuestra C'est justicia, pas pour justice non, pero por la justicia de mais pour Dios. justice bon Dieu. Gloria al Señor. Dice allí, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre aquí, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. 18, Verset 18 là. de dos partes. Verset 18 deuxième partie là. Mais c'est pas parce que ou gen, c'est parce que ou gen bon cœur. No elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, C'est pas parce que nous fait rien qui doit qui fait n'a la prière dans pied ou comme ça. sino en tus muchas misericordias. Mais c'est parce que ou gen bon cœur. Oye, Señor. Tendez, Seigneur. Oh, Señor, Oh Seigneur, écoutez. perdona. Pardonnez-nous. Presta oído, Señor, L'ouvrir les oreilles. y hazlo. Fait qui choy. No tardes. Pas miser. Por amor de ti mismo, Pour tout le monde qui connaît. Dios mío, C'est bon Dieu oui. porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad Parce que la ville ensemble a paix pour moi, y sobre tu pueblo. c'est pour ma prière. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Rogando a Dios Pendant la prière bon Dieu là. por perdón, alabanza al Señor Pardon. y misericordia. Miséricorde. En Apocalipsis 21, Dans 8. Révélation 21, 8. Pues tenemos que Eh reconocer bien, nous devons reconnaître, que Dios es justo. bon Dieu, l'égis. Si nos falta algo, Si nous manquons un bagaille, no tenemos que buscar los dones de Dios. No tenemos que buscar los dones de nous Dios. n'avons pas besoin de chercher ça devant beaucoup de bon Dieu. Tenemos que escudriñar a nosotros Nous mismos. devons examiner tête nous. Y a veces Et il y a des fois, hay pecados il y a un péché yo, que estorban qui empêche que Dios haga sobre nuestras que vidas. bon Dieu fait un travail dans la vie. nous. A veces no estamos en esos pecados, Il y a des parfois, nous pas empêcher ça, yo, pero estamos dirección. mais nous dans direction. Y en Apocalipsis 21, 8 Dans Révélation chapitre 21, verset 8, là, se menciona allí algunos pecados. il mentionne là quelques péchés. Amén, hermanos. Dice, pero los cobardes Il dit, mais pour les gens qui lâchent, yo, e incrédulos, les gens qui ne pas parole, yo, los cobardes no pueden heredar el reino de los les gens cielos. qui lâchent pas rentrer dans le royaume bon Dieu. Un cobarde tiene miedo. Ils lâchent les pères. Un cobarde no se atreve a tomar posición para con Dios. Ils lâchent pas président prend position pour bon Dieu.
Un cobarde Yon moun qui lâche, es uno que duda. c'est un monde qui en doute. Alabanza al Señor. Un cobarde no se atreve a enfrentar la Yon situación. moun qui lâche, il pas prendre chance de faire face à la situation. Amén, hermanos. Muchas veces los cobardes dicen, Plusieurs fois, moun qui lâche, yo dit, cuando hay una situación, là qu'il y a une situation. que siempre habrá situaciones. Parce que toujours, a toujours venir une situation. Ay, no, yo a mí no me gusta enfrentar esas cosas, no me gusta problemas. Non, moi-même, non, je ne peux pas faire face à la situation, pas de problème. Cuando dicen eso, Là qu'il dit ça, ellos son genes de problemas. et c'est là ça, je cherche un problème. Porque si se queda quieto y ora a Dios y deja la cosa así, amén, gloria a Dios. Si vous êtes bouche fermée, vous priez pour laisser balancer, mais bon Dieu, Amen. No enfrenta a Ingrid, Il pas faire face à Ingrid, pero le dice a Veli, mais il dit Evel, le dice a Aida, il dit Aïda, le dice a il Rafael dit Raphaël. lo que tiene con Ingrid. Ça qu'il gagne avec Ingrid. Cobarde. Lâche. Y haciendo eso, Et pendant fait ça, está ofendiendo a Dios, ou a offensé bon Dieu. trae Ou a murmuración venir avec murmuration. y afecta su propia Et puis, vida. ou affecter propre la vie. Hay gente que en el trabajo, Il y a mon travail, amén, no toman posición para el il ne pas Señor. prendre position pour le Seigneur. Amén. Amen. Porque no quiere ser excluido, Parce que vous pas voulu yo même tout yo nan il faut que dans bagage ça. quiere pertenecer al grupo. Yo voulez dans groupe là. Y aunque están blasfemando a Dios, Même s'il a parlé mal, même s'il a parlé mal contre bon Dieu. está lleno de ellos. Et puis il est là à la mi-temps, hein. Amén. Cobarde. Lâche. Y hay que arrepentir. Vous besoin de repentir. Cuando uno es cobarde, Les qui ont monde lâche en la escuela dans l'école. no toma posición para Dios. Yo pas position pour bon Dieu. Hace igual que ellos. Yo fait même Jean-Claude yo. No se atreve. Yo pas récien. ¿Por qué? Pour qui ça? La presión es Parce que fuerte. pression en dit. Queda excluida. Yo été Excluido. exclu. Amén, hermanos. Y hace lo que ellos hacen. Yo fait ça que yo même l'autre a fait. Gloria al Señor. Cobarde. Monde qui lâche. Aunque entiendo tu situación, Même si vous comprenez la situation, pero es cobarde. mais on lâche. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Glorificado sea Jesús para siempre. Y los Et cobardes monde qui lâche yo, no heredarán el reino de los yo cielos. pas rentrer dans le royaume ciel là. Gloria a Jesús. Hoy día hacen faldas, hermanos, Je ne dis à manquer frère que tienen habilidad de ser falda larga y corta al mismo tiempo. qui différence jeep long Y la niña sale de casa con su falda acá, así. et petite fille qui va sortir la caille avec jeep long comme ça. Y cuando llega a la iglesia, la falda está acá. A la escuela, la falda está acá. Dérivé l'école, jeep long monte juste là. O sea, ¿cómo puede ser? Comment ça se Porque fait? lo puso aquí. Ou bien de là. Amén, hermano. Amén, hermano. Cobarde. Mon lâche. No se atreve a enfrentar. Il pas prendre chance, pas réussir faire face. Y no es fácil. Mais il pas facile. Hay adultos que sufren el trabajo, que dicen, pastor, no puedo más. Il y a un adulte qui souffre dans le travail. Me hacen la vida imposible. Il a fait la vie mais possible. Y cuanto más esos Et jóvenes. combien encore pour jeunes? Es fuerte. Il faut lui dire Pero en si livre. quieres entrar al Et cielo, si vous voulez rentrer dans le ciel là, dice la palabra parole là dit que los valientes arrebatan. vaillant besoin redire prendre. Arrebatar es tomar con fuerza. Ça veut dire après dire là mais l'autre là avec force. Amén, hermanos. Y si no eres valiente Si vous pas espiritual, vaillant spirituel, violento si espiritual, vous pas vaillant spirituel, no puedes entrar. ou pas rentrer. Y ofendes a Dios con tu Ou pas cobardía. offenser bon Dieu avec la choix. Y después viene a la Et iglesia puis après venir l'église, y pides a Dios que te llene. il demande bon Dieu pour le remplir. Hay que confesar eso. Vous confessez ça. Incrédulos, Incrédule. los que no creen en la palabra de Monde Dios, qui pas croire, qui pas aimer parole los bon que Dieu. no confían en la palabra de Monde qui pas Dios, confier la parole bon Dieu. los que no pueden sacar un domingo para ayunar al Monde qui Señor pas capable de un jour dimanche pour chaîner pour bon Dieu. porque tienen que trabajar. Parce qu'il a besoin de travail. Amén. Los abominables y homicidas. Assassin yo. Amén. Los asesinos. Asesinos, ¿no? Asesinos. Assassin yo. Creo que no hay esos en esta noche. Moi crois que pas gain moun sa yo la soeur. Pero tal vez si hay ese deseo. Mais peut-être capable de désir. Si hay ese deseo de matar a Si il alguien, désir pour tout le monde. hay que Besoin confesarlo. de confesser ça. Sí, a veces. Oui, des fois. Puede haber, amén. Alguien te ofendió y... Et on va offenser au Amén. Sí, porque los discípulos de Jesús, oui, un disciple Jésus yo. Jesús,
que oremos, mandamos fuego para quemar a todos ellos. Jésus, vous voulez pour nous prier pour demander Dieu fait brûler tout? Querían matarlos, ¿o no? Il devait tuer, ou non? A veces hay cristianos que quieren matar a alguien. Amén. Il y a parfois un chrétien qui veut tuer au monde. Amén. Dilo. Jesús dijo que el se enoja locamente con su hermano era igual que un homicidio también. Amén, gloria a Jesús. Los fornicarios. Moun k'ap viv, Los fornicarios. moun dépravé yo, Fornicarios. fornicateur yo, Amén. Los fornicarios. moun k'ap viv dans des autres lâchés yo, Gente que no está casada moun qui pas marié y quieren hacer cosas de casado. et puis qui veulent dormir ensemble sans pas marié. Amén. Es fornicación. C'est fornication des autres lâchés. Tal vez no has caído en fornicación, Il est parfois peut-être capable pas tomber dans des autres pero lâchés, estás yendo como Balán. mais ou plein là tant que commando là pour Estás Balaam, yendo como Balán ou fait tant pour Balaam a la fornicación. dans fornication. Y esto impide Ça empêche que la gloria de Dios se mueva en tu vida. Gloire bon Dieu mouvementer dans la vie. Hay que confesarlo en esta noche. Confesser ça à soi. Los hechiceros. Moun ka fait magie yo, Amén. La gente y los que hacen brujería. moun ka fait magie. Hay cristianos que creen en estas Il y a cosas. chrétiens qui croient dans bagay ça yo. Amén. Hay cristianos que compran en el periódico Il y a chrétiens qui achètent dans journal, y lo qui achètent comienzan, journal. y lo comienzan de leer de la parte final adelante. Ils commencent à lire dans final et puis viennent devant. Ven su signo. Ils regardent signe. Amén. ¿Se dice signo en español? Horóscopo. Horoscope. Amén. Pero pastor, cuadra detalladamente, pastor. Mais pasteur, même gens détaillement. Pero no he comprado el número que dice ahí ese verbo. Mais il va acheter numéro il dit là mais Usted está en esas cosas si on a bagay ça yo, que no son buenas. yo pas bon. Hoy día uno comete eso también Et je ne dis à yo commettre ça tout en WhatsApp. sur WhatsApp. Manda eso a 20 hermanos. Voyez ça pour 20 frères. En 2 días recibirás una Et bendición. puis dans 2 jours, on va recevoir une bénédiction. Hechicería. Mon qui fait magie. ¿Dónde está eso escrito en la palabra? Qui côté ça écrit dans la parole là? Y lo mandan por y hasta para mí lo mandan. Mais pour moi, au moins, ¿Y recibiste en 2 días lo que usted recibiste? et on recevoir dans 2 jours, on recevoir. ¿Qué bendición recibiste? ¿Usted recibió? Qui bénédiction recevoir? Gloria a Dios, amén. Amén, hermanos. Eso es creer. Et ça, croyant ça, Es igual que creer que un gallo pone huevo. c'est même gens qui croient dans un coq poule qui pense. Y eso es super. Superstición. Superstition. Sí, hermano. Porque todo lo recibimos en el nombre de Et Jesús. tout ça que nous dit dans Jésus, dans le nom de Jésus. No manda, sí, si no manda un mensaje para él y Dios bautízame. Oui, si vous voulez un message pour lui, bon Dieu baptisez-moi. Tal vez algunos no están aquí porque mandaron mensajes están esperando el bautismo. Sí, hay uno. Il y a parfois, mon yo pas même là, il y a tant de bagages sans que pas gêné. Eso también es ¿cómo se llama eso? Superstición. Superstition. Amén, hermano. ¿O no, hermano? Si está de acuerdo, diga amén. Si vous d'accord, dis amen. Aunque usted lo mandó ayer, diga Même amén. si vous pas voyez, Hay que confesarlo a vous Dios. confessez à bon Dieu. No lo voy a hacer On más. peut pas le faire ça encore. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amen. Cristo vive. Jésus vivant. Los idólatras Moun capable d'adorer des idoles. tienen sus ídolos. Yo gagne des idoles. A veces hasta idolatran al pastor. Gagne parfois yo même fait pasteur à venir idole pour yo. Ama a su pastor. Yo remet pasteur. Ora por su Priez pour pastor. pasteur. Si Dios le usa, dele la gloria al Si Señor. bon Dieu utilise dans ça, bye bon Dieu gloire. Y ora a Dios que su corazón de tu pastor no se dañe Et puis nunca. priez bon Dieu pour que pasteur là pas jamais gâté. Pero no puedes idolatrar a tu pastor. Nous pas capable faire bon Dieu faire pasteur là venir idole. Ni a tu madre ni a tu Ni padre. maman ni papa. Amén, hermanos. Aunque son tu familia muy cerca, Même si c'est une famille qui bien près, pero Dios tiene que estar en primer lugar. mais bon Dieu doit dans première place. Amén. Alabanza al Señor. No podemos idolatrar a nadie. Nous pas capable faire personne mon venir idole. Los mentirosos. Mon capable mentir. Amén. Si mentimos, Si nous pas mentir, es pecado, c'est un hermanos. péché les frères. Tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Place yo c'est dans l'étang qui fait ak souf cap boule yo
En 1 de Corintios, 1 Corinthiens. cuando están conmigo aún, Combien qui ensemble avec moi prier? eso es importante, hermanos. Ça très important frère. Tal vez no estás en ese pecado, Mais le capable pas nan péché ça yo, pero estás en camino de, mais capable nan chemin. te acecha, Si vous faites, si vous arrivez là-dedans. hay escoria ahí, Gen vieux bagay là. hay deseo Gen ahí, désir là. hay anhelo Gen ahí. l'envie là. Amén, hay que confesarlo en este Nous ayuno. confesser dans jeune ça. Hay que quemar toda esa Nous escoria, brûler tout bagay ça pas moi. quitar todo impedimento. Paquet d'empêchement yo. 1 Corintios 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nous pas connaît bien propre monde qui méchant pas pour recevoir rien dans pays côté bon Dieu. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Injustice yo pas héritier royaume bon Dieu. La injusticia que te hacen, Injustice qui fait amén, quien quiera que sea, que soit sanier. esa persona no heredará el reino del Et Señor. ça li pas rentrer dans royaume bon Dieu. Dice, no erréis, Li dit li pas rentrer ni los fornicarios, ni fornicateur ni los idólatras, ni monde qui a servi idole yo, ni los adúlteros. ni monde qui vive dans adultère. Son gente casada, Monde qui marié tiene su esposa, ou bien madame, pero le gusta a otra mais il remet une l'autre femme o a un otro. ou bien l'autre garçon. Amén, hermanos. Tal vez aún no has cometido el pecado de adulterio, Peut-être qu'on pas jusqu'où on capable pas commettre péché adultère, pero tal vez estás en camino de, mais peut-être qu'il doit un chemin pour arriver là-dedans. estás conversando con él o On ella. va parler avec garçon ou bien avec fille. Amén, hermanos. Es solo un amigo, Non, c'est seulement un ami. es solo una Ça amiga. c'est un ami fille. Nos gusta engañar a nosotros mismos. Nous remet pas tête nous même mentir. Amén. Y toda la semana vas a comprar Kentucky. Et toute semaine pendant toute semaine on va l'acheter Kentucky. Casi el dinero no llega. Presque l'argent pas arrivé. Solo puede comprar ahí. Et seulement pour l'acheter là, Usted sabe que va a ir para ver a la muchacha que está allá on atrás. connaît ou aller pour voir jeune fille qui derrière. ¿O no, hermano? Si es así, C'est comme ça, rompe eso. casser ça, Confiésalo. confesser, Amén, hermanos. Quemando la escoria. brûler bagay qui pas bon. Todo lo que nos impide. Tout ça qui empêche. Estoy nombrando algunos ejemplos. N'a plombé là quelques exemples. Pero usted conoce su vida. Mais on connaît la vie. On Puede dar mejores ejemplos. va Amén. un meilleur exemple. Amén, hermanos. Si no sientes nada por tu esposa, Si vous passez à madame, no sientes nada más por tu si vous esposo, passez à monsieur, ponlo en tu papel de ayuno ahí. mettez-le dans le papier jeune là. Avivar el amor para mi esposo o esposa. Revivez l'amour pour madame ou pour monsieur. Pero no busques a otro. Mais pas chercher l'autre. Ni los afeminados. Mon qui perverti, Afeminados. fille avec fille. Amén. Pervertida perversión, pero afeminada un clase de perversión. Amen. Ni los afeminados. Mon qui fille avec fille. Amén. Los hombres que se visten de mujer. Garçon qui met des rades femmes sur eux. Ni los echan con varones. Et des garçons qui met des rades femmes sur eux. Los Bien homosexuales. garçon à garçon. Amén. Alabanza al Señor. Tal vez sientes atraído. Peut-être que vous sentez attention ça. Tal vez cuando mamá no está, Peut-être là que maman pas là. pon la falda de tu mamá. No lo Et puis hagas. vous prend robe maman mettez sur. Pas faire ça. Sí, son cosas que pasan. Oui, il y a des bagages qui passent. Pero cuando tu esposa sale, usted pone su falda y su zapato ahí. Ou bien les madames dans sortie ou prend rad li ou bien soulier li. No lo Pas hagas. faire ça. Si lo estás haciendo, Si vous fait, confiésalo. confessez-le. Te está atrayendo al Ou pecado. râler péché. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ni los homosexuales, ni los lesbianas. Ni femme à femme, ni garçon à garçon. Alabanza al Señor. Si sientas eso, Si vous sentez ça, rompe esa amistad. bien craser amitié ça. Rompe esa amistad. Craser amitié ça. Ni los ladrones. Moun qui vole. Amén. Ahora, ladrones robábamos antes. Qu'on y a longtemps nous qu'on volé. Pero cuando venimos al Señor, Dès que nous venons au Seigneur, no robamos nous más. pas volé encore. Ay, pero son ricos, pastor. Non, les riches pasteur. Tienen de más. Les gagnent trop, Pero no es de usted. mais les pas pour. Es de C'est ellos. pour eux lié. No puede Pas robar. capable de voler. Amén, hermanos. Sí, pero lo doy a la gente pobre. Oui, bah un monde qui pauvre. La versión cristiana de Robin Hood, Version chrétien Robin Hood que roba a los ricos qui vole les riches para dar a los pour pobres. les pauvres. Eso es ladronicia. Ça sont volés lié. No robes la Pas ofrenda. capable de voler offrande. No robes el Pas capable de diezmo. voler dîme. Los ladrones no Eh bien entrarán. voler ou pas rentrer. Si tienes ese anhelo, ese deseo, Si vous avez l'envie ça, désir ça. confiésalo en esta noche. Confessez-le à soi. Ni los ávaros, Ni los que son tacaños, mon piager yo. los que son pichiri. Mon qui ting. Amén, hermanos. Ni los borrachos, Ni tafiate yo.
Muchos de nosotros éramos borrachos, ¿o En no? pile nan nou nou te ta fiate, oui ou non? Tomábamos. Nou te kon bwe. Ahora no tomamos Mais más. kounya nou pa bwe encore. Ni con medida. Ni ak mezi. No tomamos más. Nou pa bwe encore. Amén, hermanos. El cristiano no toma. Yon chrétien pa bwe ta fia. Gloria al Señor. Los maldicientes Moun kap malditionne moun. que maldicen, Moun kap malditionne l'autre moun. maldicen a otros. Kap malditionne l'autre moun. Hay unos pastores locos Gen pasteur yo ki fò. que maldicen Kap malditionne. a otros. Kap malditionne l'autre moun. Ni los estafadores Ni piaje yo. heredarán el reino de Dios. Yo pa recevoir rien nan pays côté bon Dieu. Y esto erais algunos. En pile nan nou c'est ça même nou te ye. Pero a veces, Mais kounye ya. cuando bajamos la guardia, Lè ke nou descend nan esos pecados nos vuelven a acechar. péché ça yo capable venir encore. Y tal vez nuestro deseo va a uno de esos pecados. Et peut-être désir nous capable descendre arriver pour péché ça. Yo. Tenemos que reconocerlo, Nous besoin reconnaître ça. confesar Nous besoin confesser. que en este ayuno Dans jeûne ça. que Dios quita Pour eso, bon Dieu oui ça. ese deseo Désir ça. que va contra la voluntad de Qui Dios. pral contre volonté bon Dieu. Amén, hermano, esa escoria Vieux bagay sale ça. que el fuego del Espíritu Santo lo quema. Que difficile d'esprit pour le brûler yo. Esto erráis algunos, C'est ça en pile dans nous te. mas ya habéis sido lavados, Mais kounye ya bon Dieu laver nous. ya habéis sido santificados, Il met une condition. ya habéis sido justificados Et remercie Jésus-Christ fait nous juste. en el nombre del Señor Jesús Remercie Jésus-Christ Seigneur. y por el Espíritu de nuestro Dios. Il mette nous à part pour lui. Amén, hermanos. Amen. Pecados Péché yo. que si hacemos esto, Que si nous faisons ça, no entramos al cielo. si nous faisons, nous ne pas rentrer dans le ciel là. Pero tal vez no lo estamos haciendo, Peut-être qu'on va pas faire yo, pero nos está acechando. mais nous devons après yo. Hay que romper, Nous devons craser ça. hay que tomar Nous medida, devons prendre mesure. hay que tomar acción Nous en devons esta prendre noche. action à faire. Tenemos que mantener nuestros corazones Nous devons limpios. qu'aimer cœur nous propre. Y a veces hay heridas, hermano, Il y a parfois une blessure maligne que là. aunque usted ora y pide y no sabe cómo sacar Même esas si on heridas, prie au moment, on va comment pour retirer blessure ça. en el ayuno, Dans jeûne là. en la Dans oración, prière. en el ruego, Dans réel ça. humíllase ante Dios, Humilié au descendre devant Dieu. Et confiese, puis confesser. Señor, hay rabia allí, hay Hay colère là. odio allí. Gain colère là. Son cosas que nos estorban a recibir C'est de bagay qui Dios va empêcher nous utiliser recevoir dans le bon Dieu. y no vale la pena. Et puis ça va pour rien. 12. 12. Todas las cosas me son lícitas. Tout bagay, Todas las cosas me son lícitas, moi tout bagay qui doit pour faire. mas no todas convienen. Mais c'est pas tout bagay qui n'a avantage. Todas las cosas me son lícitas, Tout bagay bon pour faire. mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Nous pas quitter rien dans bagay ça yo dominer. Hay pecados de muerte, Il y a péché qui mène dans la mort. hay pecados no de Il y a muerte, péché dans la mort. y hay cosas que al comienzo, Et il y a bagay là qui dans commencement, amén, parecen que no son pecados, il semblait que c'est pas péché oui. pero con el tiempo Mais pendant le temps passé, te pueden il dominar va dominer. y hasta Et puis desviar. il va même fort dévier. Si algo tiene esa posibilidad Si on bagay qui a une possibilité de ça dominarme, pour dominer moi, no vale la eh pena. bien ça va vaut rien. Aunque no es pecado, Même s'il pas péché, te puede conducir al il va pecado, conduire à aller avec dans péché. te puede llevar al Il va pecado. porter moi à aller dans péché. Déjalo, Quittez ça. aléjate. Éloignez de lui-même. Si influenció tus emociones, S'il influence émotion, hay que confesarlo a Dios en esta noche. confessez bon devant mon Dieu. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces Combien de nous même gain des fois es pecado estar en internet todo el día? et c'est péché pour sur internet chaque jour? No, Non. pero eso nos puede dominar, Mais ça va dominer nous. cautivar, Les en captivité nous. que no tenemos tiempo para orar Pour nous pas gagner temps pour nous prier, ni leer la palabra de ni Dios. les paroles bon Dieu. Cuando levantamos en la mañana, De nous lever le matin, ya no decimos gloria a Dios. de nous dire gloire à Dieu. Cuando levantamos, De nous lever. oh no, hermano, Oui ou non? comenzamos el día Nous commençons juste ça con el Facebook. sur Facebook. Amén, hermanos. Amen. Todas las cosas me son lícitas, Tout bagay bon pour me faire. pero no me dejaré dominar. Même pas quitter, dominer. Porque si uno dice esto y están viendo por internet ahora, Et si on dit ça, parce qu'on y a regardé nous là sur internet. esa iglesia sí que es demasiado. Et l'église, ça, c'est toi. Hazlo, Fais-le. hazlo. Fais ça.
pero te puede cautivar. mais capable en captivité. No dejes que nada te cautive, Pas quitter rien faire esclave, ni un teléfono, ni un téléphone, nada rien que te puede llevar al pecado. pour te aller dans le péché. Y por último en esta Et pour noche, dernier soir, darle la gloria al Señor. bah Seigneur gloire. Amén, hermanos. Dale la gloria al Señor. Bah Seigneur gloire. Que la gloria sea solamente para Él. Gloire besoin seulement pour bon Dieu. Si Dios te usa, Si bon Dieu servit avec vous, es Dios. c'est bon Dieu. Amén. Dios nos está dando profundidad en la palabra, Bon Dieu capable nous en profondeur dans la parole là. pero es Mais Dios, c'est bon Dieu. no es el pastor. C'est pas pasteur. Es bueno escuchar lo que Dios está haciendo, Il est bon pour écouter ça que bon Dieu a fait. pero no es el pastor. Mais c'est pas pasteur. No diga el pastor. Pas dit pasteur. Oh, pasteur. pastor. Pasteur. Qué mensaje. Qui message? Dios sí te usa mucho, Bon Dieu pastor. utilise l'empile, pasteur. Deja eso. Quittez ça. Es bueno escuchar que Dios está obrando, Il est bon pour entendre que bon Dieu a fait un travail. escuchar esos Pour testimonios, entendre les témoignages. pero no es el pastor. Mais c'est pas pasteur. Si Dios te usa a usted, Si bon Dieu utilise vous, no es c'est usted. pas vous-même. Hay gente que Dios le usa un Il y a mensaje un monde bon Dieu utilise dans un message. y Dios habló con la iglesia. Et bon Dieu parlait avec l'église là. Su cabeza sale humo ya. Et puis dans tête il a sorti la fumée. Amén, hermanos. Hay que darle la gloria al Señor. Besoin de Seigneur gloire. Es algo que no lo teníamos aquí, pero ahora se hace. C'est un bagage que nous pas gagner là qu'on y a fait. Y yo quiero que no lo hacemos más. Moi je voulais pour nous pas faire ça encore. Nunca lo hacíamos, Nous pas jamais fait, pero ahora se está mais haciendo. qu'on y a là nous commence à faire. No es pecado, Il pas un péché, pero a mí no me gusta. mais moi pas même. Amén. Cuando alguien recibe participación, Là que on recevoir participation là, doy la gracia a Dios bah bon Dieu gloire y al pastor que me lo dio. et puis il va pasteur à gloire tout qui va l'île. Deje el pastor afuera. Non, qui te pasteur à Dieu. De la gracia a Dios. Bah bon Dieu gloire. No es malo, Il amén, pas un mauvais bagage, pero deje el pastor afuera. mais Amén. qui te pasteur à Dieu. Dele toda atención a Dios. Bah toute attention là dans bon Dieu. Gracias, Padre, que me ha dado esta oportunidad Merci papa pour avoir opportunité ça. para cantar, Pour me chanter, para predicar, prêcher, para leer la pour palabra. lire parole là. Pero no hay que dar gracia a mí. Pour pas besoin de dire bon Dieu pasteur. Amén, hermanos. Amén. No es malo, C'est pas un mauvais bagage. pero a mí no, Mais moi-même, moi pas aimer ça. no me gusta. Moi pas aimer. Amén, hermanos. ¿Entendieron? Nous comprenons. Y hay mucho texto tocante eso, Il y a un pile verset au sujet de ça. de darle la gloria al Señor. Bah bon Dieu gloire. Yo leo uno solamente y terminamos en esta noche, Moi un seul seulement on terminer à soir. porque quiero clausurar con una oración. Moi je voulais terminer avec une prière. En Isaías 10, Dans Isaïe 10, versículo 15. verset 15. Por eso a mí no me gusta Je voulais savoir moi-même, moi pas aimer que no me hagan ningún homenaje, pour que no me hagan ningún homenaje. homenaje. Amén. Y yo no doy ningún homenaje a nadie tampoco. Moi pas Y se enojan conmigo, pero ya et si vous fâchez avec moi ya, tiene que haber vous espacio besoin de un espace para uno servir al Señor. pour mon service Seigneur. No creo en exaltar al hombre. Moi pas croire que moi pas croire dans exalter l'homme. Yo creo en honrar los siervos de Mais moi Dios. croire dans honorer serviteur bon Dieu. Pero la gloria es para Mais toute Dios. gloire c'est pour bon Dieu. Yo lo honro de la manera que le trato, Moi honorer de façon qu'il traite. pero no hay que dar homenaje a Mais nadie. nous pas besoin d'exalter personne. En ese homenaje robamos la gloria del Parce Señor. qu'on a exalté ça, nous pas voler gloire bon Dieu. Mire el siervo Mensei, cómo Dios lo usó en Bonaire. Regardez serviteur Menché comment bon Dieu utilisé dans Bonaire. Gracias a Dios que solamente Bonaire que yo llegué, alabanza al Merci Señor. bon seulement dans Bonaire privé Amén. Imagínense si Dios me usó, el siervo que Dios usó en China. et serviteur que bon Dieu utilisé dans la Chine. Diré la gloria al Señor. Bah Seigneur gloire. Isaías 10:15. Isaïe 10, 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Mais ça c'est à dire encore. Est-ce que yon lâche qu'à prétendre travailler l'y fait c'est qui fait? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? C'est pas monde qui a servi avec la qui fait. Como si el báculo levantase al que lo levanta. Est-ce que yon goïne qui a marché 10 salles fait c'est lui qui fait? Como si levantase la vara al que no es leño. Monde qui a servi avec la pour rien dans ça la faire. Amén, hermanos. La hacha, Rache là, si corta un árbol, si le coupe un pied bois, dice
del que está usando. Ça parle des gens qui utilisent rache là. Si no uso esa hacha bien, Si vous pas utiliser rache ça bien, no corta ese pas couper árbol. Amén, hermanos. Si metí un zag, Si me un goyin, zag cierra. Amén. Si yo no lo muevo, si moi pas filer, si pas mouvementel, si yo no lo muevo, si pas faire mouvement avec, no puede il va cortar. pas couper. Si corta bonito, S'il coupe belle, dice algo del que le está moviendo. ça parle de gens qui utilisent goyin. Hermano Polanco usa un zag Frère Paul encore utilise un y goyin, lo corta bonito. les coupe belle. Yo a veces quiero ayudar y lo Et la fois corto moi-même, moi voulais aider me couper, y lo corto mal. moi pas couper bien. No, pero ese zag no sirve. Moi dis non, c'est goyin ça pas bon. Yo no sé cómo usarlo. C'est moi-même qui connais comment m'utiliser. La obra Travail là, no dice nada del zag, pero dice del que lo está pas usando. dire rien de goyin, mais il parle de gens qui utilisent goyin. Amén, hermanos. La gloria es para Dios. Gloire, c'est pour bon Dieu. Si siente en tu corazón que es usted, Si vous faites mes cœurs, c'est vous-même. es usted que canta. C'est vous-même qui chantez. Serrucho. Serrucho. Amén. Zag es serrucho. Amén, hermanos. Dele siempre la gloria al Señor. Toujours, bah, Seigneur à gloire. Si un hermano está cantando, Si c'est à chanter, dile la gloria del Señor. bah, Seigneur à gloire. Nunca digas, Pas jamais dit, oh, si el pastor me pasa a mí a cantar, oh, muchacho, si pasteur a passé pour chanter, este lugar va a sacudirse. si a secoué, Dile la gloria al bah, Señor. Seigneur à gloire. Amén, hermanos. Es C'est Dios bon Dieu en nosotros. dans nous-mêmes. Él hace la obra. Il fait travail là. La gloria es para Gloire, Dios. c'est pour bon Dieu. Podemos estar de pie, Levez hermanos. camper, frère, monsieur. Quiero que en esta noche Moi, je voulais assurer. vamos a On orar. a le prier. Si hay esos Si impedimentos, il y a un empêchement, si hay esas cosas en nuestras si il y a vidas, un bagage ça dans la vie, en nuestros dans corazones, lequel nous, vamos a confesar en on a esta noche. confessé la sueur. Vamos a confesar a On a Dios, confessé dans bon Dieu. a reconocer. Reconnaître. A veces hay cosas en nuestros Il y a un corazones bagage là dans lequel nous là. que pensamos que hemos Que nous perdonado, pensons que nous pardonnons. pero están allí, alabanza al Señor. Yo recuerdo en Miami en 95, Moi, 96, songez, année 80, 95, 96, dans Miami. en un congreso Mais au glorioso, congrès glorieux, donde Dios bautizaba con el Espíritu Santo. où les gens étaient baptisés avec cet esprit. Un lugar muy grande, hermanos. Il y a une grosse place. Y aquí delante había un espacio muy Parce grande. que devant, il y a un gros espace. Creo que 3 veces este lugar. Donc, que 3 fois ici. Como 15,000 almas allí. 15 000 personnes là. Creo que era en el 96. Donc, il y a 96. Hermano, toda esa parte Frère, c'est toute partie ça. estaba lleno de gente. C'est plein avec monde. Que ese sábado Dios estaba Je bautizando. samedi ça que vous êtes baptisé. Ese sábado Dios me bautizó Je también. samedi ça vous êtes baptisé tout. Y la gente corría. Et puis, vous avez couru. Otros saltaban. L'autre a sauté. Otros estaban tirados ahí. L'autre a voyé quoi là-bas. Otro tiraba allá. Voyez bon ici. Ningún mujer para impedirlos. Aucun femme pas empêcher pour empêcher. Ninguna mujer para impedir la gloria de Dios. Aucun membre d'accueil pour empêcher gloire bon Dieu. Y nadie se chocaba, hermanos. Personne ne peut toucher l'autre. Pero el día antes, el viernes, antes de terminar la convención, Mais jour avant vendredi avant commencement terminé, yo he recibido mucho de on te Dios, recevoir un pile de Dieu. pero no el bautismo. C'est pas le baptême là. Y ahí estaba pensando qué testimonio iba a On dar, t'a pensé quitter moi pour le bail. porque el congreso era glorioso. Le congrès a été glorieux. Y el hermano Sergio Yarúa me dijo, Et frère te dit, confiesa a Dios confessez bon Dieu. tus faltas. Faut tout. Y dije, no tengo C'est pas faltas. une faute. No hay nada más de Pas confesar. rien comme me confesser. Pero acepté el consejo Moi accepter conseil. y dije a Dios, Y bien, bon Dieu. si hay algo en mi vida Il y a un bagage dans la vie que te impide qui empêche llenarme, pour remplir moi. dímelo ahora. Dis-moi Kounia. Dímelo ahora. Kounia. Y me mostró 5 Il cosas. montre 5 bagages. Y uno de ellas Yon nan yo. me dijo, Lisez-moi. tengo que perdonar a tal hermano. Besoin pardonner tel frère. Teníamos una disputa, intercambio. Nous avons une discussion. Yo dije, pero ya pedí a ese hermano Moi perdón. dis, ya me demandé frère ça pardon. Dice, no, pero aún está en tu Il dit non, corazón. jusqu'où il est dans cœur. Dice, Dios, cuando yo llegue, la primera cosa que voy a hacer, voy a pedir públicamente a ese hermano Moi dis perdón. bon Dieu, là que mon premier bagage mon pral faire, pral demander frère publiquement pardon. Y 4 cosas más. Et puis 4 bagages encore. Había 2 que yo podía arreglar ahí, T'es qu'une team de régler là-bas. los 3 al regresar a Et Curazao. puis le 3 elle aimerait retourner Curaçao. Y al siguiente día, Jour suivant, Dios me llenó con su bon Dieu poder. rempli ma pouvoir. Amén, hermanos. Y cuando llegué a Curazao, Là que me arrivé Curaçao. antes llegábamos
para alcanzar el culto de la tarde de Puerto Rico. Aleluya. Avant que nous arrivions pour nous rejoindre. Pero esta vez era en Miami. Ça te fait dans Miami. Creo que fue este mismo domingo Donc on était même jour dimanche là. que llegamos a la iglesia y nos pasan a On testificar. est arrivé à l'église passer pour témoigner. Y yo pedí públicamente al hermano perdón. Moment des fois publiquement pardon. Yo creí que ya lo perdoné. Moi crois qu'il était pardonné. Pero a veces hay cosas que no sabemos. Mais il faut que bagay qui là nous pas connaît. Atreve a decir a Dios, a preguntar a Dios. On prend dis bon ça. Si sabes que hay una de esas cosas, Si vous connaissez qu'il y a une bagay ça. confiésalo. Confessez-le. Pero si dices, Vous dites, hein? yo soy santo, Moi saint. pregunta a Dios. Posez bon Dieu question. ¿Hay algo que yo no estoy viendo, papá? Il y a un bagay qui moi pas bon papa. Muéstramelo. Montrez-moi. Y después usted mismo tiene que ayudarme a vencerlo, Et puis après on même aider pour me vaincre. a limpiarlo, Nettoyer. a quitarlo. Retirer. Y en este ayuno, Dans jeune ça. Dios lo va a hacer. Bon Dieu va faire. El altar está abierto, Lo de la aleluya. ovela. Puede pasar un rato para hacer oración, Oga, alabanza a pastor, Jesús. Amén, hermanos. Y vamos a hacer una On oración. va faire une prière. Gloria al Señor. Y Dios va a obrar. Et puis bon Dieu va faire un travail. Si no tienes nada que sabes, Si vous pas bien, si se llena, trae tu silla y arrodilla atrás de ellos con tu silla. Alabanza a Jesús. Amén. Y vamos a orar. nous allons prier. Alabanza a Jesús. Para que el Señor queme toda escoria Vous savez à brûler toute bagay qui pas bon. con su poder. À pouvoir aller. Vamos a orar. Alabanza a Jesús. On a prié. Gloria a Jesús. Humillarse ante Dios Humilier. es el tema del mensaje de esta noche. Vamos a orar en esta noche. Clama a tu Dios en esta noche. Si hay esa atracción a la brujería, a la superstición, a la idolatría, si hay gente en tu vida que tiene el primer lugar en vez a Dios, habla a Dios, que tiene toda tu atención, toda tu concentración, no puedes seguir porque es el esposo, la esposa o la madre. Pide a Dios en esta, confiésalo a Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Padre, venimos adelante de ti, Señor. Padre, confesando los pecados, Dios mío, pecados escondidos que hay en el corazón, Señor, pecados con el cual luchamos, con el cual estamos batallando, pensamientos, Señor amado, Padre, pensamientos que cautivan nuestra mente, Señor, continuamente nuestras mentes están ocupadas con ellas, Padre, te pedimos perdón, Señor, por idolatrar a esa persona, Dios eterno, te pedimos perdón, Dios de la gloria, aleluya, por no tenerte en primer lugar, Señor, en cada área de nuestras vidas, Dios mío, en la oración, en el ayuno, en el congregar, en el estudio de tu palabra, Señor amado. Perdona ahora, Señor, si en nuestros corazones hay idolatría, si todavía estamos confiando, Señor amado, oh Padre, en los ídolos, Dios mío, en cualquier cosa, en cualquier objeto, en cualquier persona, Señor. Oh Padre, perdona ahora, Señor, cualquier obra de superstición, Dios mío, cualquier obra de brujería, de santería, Señor, Padre, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, Señor, te pedimos, te rogamos, Dios mío, ten misericordia, Señor, limpia, Señor, perdona, consuma ahora con tu fuego estos pecados, Señor. Oh, te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Fornicación, adulterio, sea atracción al homosexualismo, lesbianismo, afeminado. Si estás en esas cosas o te atraen en esta noche, confiesa al Señor para que Dios rompe todas esas cadenas. Esa escoria sea quemado en esta noche. Oh, gloria a Dios, precioso, maravilloso, Señor.
aleluya, si te obren de fornicación, oh Dios mío, obren adulterio, Señor, obren hombres sexuales, lesbianas, femeninas, Señor, oh Dios mío, de ayuno aquí, Señor, nos equilibran, Padre, de nombre de Jesús, Señor, nos apaixan a vos, Señor, de nombre de Jesús, Señor, nos equilibran, obran aquí, Señor, nos apaixan a vos, Padre, de nombre de Jesús, Señor, tu reobra la fornicación, adulterio, Señor, oh Dios mío, nos equilibran, Señor, nos equilibran, Padre, nos equilibran, Señor, de nombre de Jesús, Señor, nos apaixan a vos, Señor, de nombre de Jesús, Señor, oh Dios mío, de ayuno aquí, Señor, así obra, Señor, así obra, Señor, me liberta claramente, Señor, aleluya, de obra malunanqui, Señor, oh Dios mío, nos equilibran, Señor Dios, aleluya, de nombre de Jesús, Señor, me liberta claramente, Sí, Señor, sí, clama, liberta clama. claramente, Señor, Sí, porque Señor. nueva sangre de poder, Señor, Oh. me quiebra, Señor, me quiebra, Padre Celestial, del nombre de Jesús, Señor, tu reobra aquí, Señor, Sí, del Señor. nombre de Cristo Jesús, nos amamos aquí, Señor. Y recuerda, estás acercando a Dios en este ayuno. Estás acercando a Dios en este ayuno, On va approcher devant bon Dieu dans jeune ça. no por tu Pas justicia, pour justice. pero en el nombre de Mais dans le nom de Jesús, Jésus. por el poder de la sangre de Cristo, Pouvoir dans le sang Jésus. por la justicia de Pour Dios, justice bon Dieu. vienes ante Pour Dios venir devant bon Dieu. para que te socorre, Pour lui secouer. para que te Pour lui ayude, aider. para que Él rompe, Pour lui caser. para que Él Pour limpie. nettoyer. Oh, alabanza al Señor. Y tal vez en tu vida hay esa cobardía, incredulidad, hay miedo. En esta noche confiesa al Señor y recházalo, aleluya. Santo eres Dios, Padre celestial, Padre bueno, Padre digno, tú eres Dios. Ay, mi Dios, mira en tu pueblo, mira, mi Dios, en esa noche, ese espíritu de cobardía que puede haber en tu pueblo, mi Dios. Ay, mira ese espíritu, mi Dios, de duda, de miedo, de incredulidad, mi Dios. Y comienza a derribarlo en tu pueblo en esa noche. Comienza a derribarlo, mi Dios. Comienza a derribarlo. Ay, hermano, comienza a rechazar en esa noche. Comienza a rechazar todo espíritu de duda. Comienza a rechazar ese espíritu de cobardía, ese espíritu de incredulidad. Dile: yo rechazo, yo lo rechazo, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Oh Padre celestial, oh mi Dios, escucha nuestro ruego en esta noche y comienza a derribar todo espíritu de miedo. Comienza, mi Dios, a derribar todo espíritu de cobardía, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda en el nombre de Jesús. He derribado y huye ahora, y huye ahora, y huye ahora, y huye ahora en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Jehová, aleluya, alabanza al Señor. Continuamos en clamor. Sigue clamando a tu Dios. Sigue rogando a tu Dios. Homicidio, asesino, ladronicia, estafador, ladrón, alabanza al Señor. Alléluia. Si esas cosas acechan, clama en esta noche. Si bagaille ça approche beaucoup. Confiesa en esta noche. Aleluya, Señor, Rey de la Gloria. Tata nuestra sin presencia, Dios mío, Padre de la Gloria. A vos conoce corazón, Tata. Vos conoce pensamiento, Dios mío, Padre Celestial, a noche, Tata. Dios de la Gloria, nos te rogamos, Padre Santo. Sí, clama, Dios mío, clama. Padre, pensamiento de la dolicia, pensamiento, Dios mío, de asesino, Padre Celestial. Tata, si tiene cualquier pensamiento, Dios mío, oh, Dios de la Gloria, nos tapará de brecha, a noche, Jehová. Tata, nos te rogamos, Padre Santo, oh,
Oh, como you danza, Padre de la gloria. El pensamiento na Jehová te incuba a noche. De que nombre de Dios Padre Santo. Gloria a Dios. Palabra misa, Dios mío. El ladrón ha venido para matar. Gloria a Él ha Dios. venido para hurtar. Él ha venido para destruir. Aleluya. Oh, Dios mío. El pensamiento na tata. Sí, No ha Señor. venido por divo Jehová. El pensamiento de Sí, matar Señor. otro. No ha venido por divo tata. El pensamiento de hurtar. No ha venido por divo Padre Santo. El pensamiento de estafador. No ha venido Sí, por divo Señor. Padre Santo. Pero tata, enemigo, Padre amado. Usted creciendo, Padre celestial. Pese a ver, Padre amado. Nos da Sí, Señor. guerra. Nos da guerra, Jehová. De nombre de Dios, Padre Santo. Oh, Dios mío. Nos da rechacé. Nos da rechacé, Jehová. De nombre de Dios, Padre Santo. Sí, Señor. Oh, Dios de la gloria. Baja muralla na buena noche, Padre. Dios de la gloria. Limpia los pensamientos, tata. Quita la Padre Santo. Dios de la gloria. Sí, Señor. Espíritu Santo. Toma over. Toma control, Padre celestial. Oh, Dios de la gloria. Sí, Nuevo Señor. pensamiento, tata. Jesús de Nazaret. Clama, clama, Dios Padre iglesia. Santo. Para no pensar. Maneira Cristo está pensar, Padre. Oh, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ni siquiera pensar, Jehová. Dios mío, muerto. Para cualquier otra persona, tata. Cuando tú piensas, está aquí, Padre. Pero Dios mío, cualquier problema, tata. Uno tiene otro, Padre. Siempre, Dios mío, no por rogar, no, Padre. Dios mío, entrega a persona por presencia, tata. Sí, Señor. Oh, Dios. Gracias, Señor. Thank you, mi rey. Thank you, Jehová, por escuchar. Sí, En Señor. el nombre de Jesús. Señor, Thank you, Señor. los maldicientes, aleluya. Otros que no pueden controlar Monde qui va capable de contrôler su lengua, alabanza al Señor, langue. y maldicen Et puis cap malditionner, y hablan mal. cap parler mal. Confiesa a Dios en esta noche. Confessez bon Dieu à soir. Confiesa a Dios. Los que un tiempo eran borrachos, Ça y est longtemps qui était fiaté. pero aún se sienten atraídos Peut-être juste qu'on y a senti attention al ça. alcohol. Non pour alcool. Oh, en esta noche confiesa a À Dios. soir confessez bon Dieu. Rompe eso. Crasez ça. Rompe ese camino que el diablo ha empezado. Crasez chemin que le diable a commencé. Rompe eso. Crasez ça. Confiésalo. Confessez-le. Los mentirosos. Mentez. Hay gente que Des miente gens qui ont menti. sin pensar. Sans penser. Confiésalo en esta Confessez noche. ça à soir. Los que son Et flojos, ça qui paraissait. la flojera, Paresse. los Ça qui perezosos, paraissait. reconoce, Reconnaître. reconoce, confiésalo. Confesser. Di a Dios, yo soy flojo, Ils vont dire, moi, si on paraissait. ni siquiera me puedo Pas levantar me lever. para ahorrar. Prier. No tengo deseo Moi, j'ai un désir. de leer la palabra. Les paroles. Confiesa a Dios, Confessez bon Dieu. confiesa a Confessez Dios. bon Dieu. Y aquellas Et cosas c'est bagaille ça, yo. que me son Qui lícitas, pas bon. pero no Qui convienen. pas avantagé, moi. Aquellas Qui cosas bagaille ça, yo. que me son lícitas, Qui bon. pero me pueden Qui cautivar. va faire vie d'esclave. O tal vez ya estás Mais cautivado. peut-être qu'il va faire esclave déjà. Clama, confiesa en esta Bien, relais, noche. confessez à soir. Confiesa a Dios. Confessez dans bon Dieu. Hay pastores Qui est pasteur, yo. que están cautivos Qui est esclave. al internet Dans Internet. todo el día. Pendant toute journée. Todo el día. Pendant toute journée. Y no esté hablando de On pornografía, parle de pornographie. porque eso también hay. Parce que ça a tout gagné. Pero están cautivos. Mais ils ont un esclave. Pasan horas. Ils passent par quelle Horas. Aide de temps. Es algo que es lícito, Bagaille qui bon. pero cautiva, Mais ils ont en captivité. domina, Ils mangent. roba tu tiempo, roba la atención de tu esposa. Estás ahí en el internet Ou là en Internet. y no hablas con tu esposa, Tu vois pas la madame. no hablas con tu esposo, Tu vois pas la monsieur. no tienes tiempo para tus hijos, Pas qu'elle t'a petit tout. porque está robando tu Parce tiempo, la voix le temps. te está cautivando, Ya en captivité. te tiene cautivo. Ya en captivité. La pornografía, Pornografía. ¡Ey, Sarabasea! En esta noche, Assoya. confiesa a Dios, Confese, mon Dieu. confiesa, Confese. mi Padre, Papá. yo he pecado, Moi péché. yo he fallado, Moi erré. pero reconozco en esta noche, Reconnaître à soir. reconozco Reconnaître. en esta noche, Assoya. o lo confieso, Confese. rompe esa cadena, Gase chaîne. rompe ese lazo, Gase chaîne. rómpalo, Dios mío, Gase el- en este ayuno, Gase chaîne. yo quiero ver tu gloria, Porque voy a- quema esa escoria, Porque le va a caer. quema esa escoria, Le va a Dios, caer, papá. en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. yo reconozco en esta noche, hay que reconocer, Eso es con él. hay que confesar, Hay que confesar. confiésalo, Feli. ¡Oh, alabanza! Alléluia. ¡Oh, bendito sea Dios! ¡Alabanza a Dios! ¡Aleluya! ¡Habla con tu Dios! Parlez avec bon Dieu. ¡Habla con tu Dios! Parlez avec bon Dieu.
Hablo con tu Dios en esta Parle avec Dieu noche. la soeur. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Cuando confesamos, Les que nous confessons, se pude toda cadena. toute chaîne capable. Cuando confesamos, Les que nous confessons, destruimos nous détruisons los planes que el diablo ha hecho con nuestras tout vidas. plan diable a gagné pour la vie. Y mandamos saludos para nuestra hermana Digna allá en Santo Domingo, a nuestra hermana Margarita allá en Santo Domingo, a nuestra hermana Camelia allá en Curazao. Que Dios les bendiga ricamente. Alabanza al Señor. Y a Yulmer allá en Perú, pide oración. Yulmer Murga, cierto, alabanza a Jesús. Padre, mira esta vida en tu presencia. Alléluia. Mira los que están aquí en Bonaire sintonizando, Dios mío. En el nombre de Jesús. Tú conoces a Yulmer, Padre, lo que él necesita. Su situación, en el nombre de Jesús. Desde aquí en Bonaire mandamos tu palabra. Toca esta vida en esta noche, Padre. Cada uno que está sintonizando, tócalos, Dios mío. Bendice a cada uno, Jehová de gloria. Anulamos el poder del diablo que está obrando en contra de ellos. Oh, declaramos tu unción y tu favor sobre estas vidas, sobre tu iglesia. Padre, en este ayuno, Dios mío, oh Dios, te ruego, Dios mío, Señor, muéstranos tu gloria. Quema toda la escoria. Haznos libre de Mosiah. Rompe toda cadena. Oh Dios, que podemos recibir de ti unción de arriba. Tú eres nuestro pronto socorro. Rebeisa aquella. Ay, Ramasui, Kamasea. En el nombre de Jesús, Dios. Tú nos has dicho, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en el mundo, Padre. Pero también dice tu palabra, confiad, yo he vencido el mundo. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo venzo el pecado. En Cristo venzo al diablo. En Cristo venzo al mundo. Jesús, apodérate de mi vida. Y reveise que sacaba Isaías. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo. Los aires celestes quedan libres. En el nombre de Jesús arrebatamos en este ayuno lo que tú nos has dado por tu justicia, por tu sangre, Jesús. En el nombre de Jesús. No hay diablo que nos pueda enfrentar. Si hemos fallado, abogado tenemos. Y nos levantamos en esta noche. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y toca la gloria de Dios en esta noche. Toca la gloria de Dios en esta noche. Sienta su poder en esta noche. Sienta el poder de Dios. Lo necesitas, esa. Y Rabasai, que Masaya. Lo necesitas, dilo, yo lo necesito. Toca su gloria, está aquí. Toca la gloria de Dios en esta noche. Gracias, Padre. Tu iglesia es bendecida en esta noche. Tu poder reposa sobre cada vida en esta noche. Declaro paz. Iglesia, declaro paz en esta noche. Yo declaro paz sobre esta iglesia. Declaro paz. Que tu paz repose sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Mira aquellos que no pudieron estar presentes, Padre. Que seas tú obrando en sus vidas. Tú sabes el porqué, Jehová. En el nombre de Jesús, oh Dios, te pedimos, damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Vamos a terminar en esta noche, aleluya. Y vamos a continuar mañana en la mañana a las 9. Amén, hermanos. Estamos en ayuno, alabanza a Jesús. Pues esta noche será una noche diferente en su casa, amén. Alabanza a Jesús. Los jóvenes también. Les ruego, los pido. Alabanza al Señor. Que esta noche, cuando lleguen a casa, amén, no suben al Facebook, no suben a la internet. Deje ese juego para
mañana después del ayuno. Qui te jouet yo pour demain après jeûne là. Toda atención para Dios. Toute attention pour bon Dieu. Estamos humillando nuestra alma. Nous allons descendre, humilier devant bon Dieu. Los esposos, Et messieurs, solamente para esta noche, seulement pour asseoir. deja a tu esposa tranquilamente. Quittez madame tranquille, amen. Y mañana después del ayuno, Et puis demain après jeûne. amén, gloria a Jesús Amén. para siempre. Ninguna película en esta noche, hermanos, Aucun film asseoir. porque estamos separados para Parce Dios, que nous séparons pour bon Dieu. en ayuno, alabanza al Señor. Una película eso es algo mundano que te va a contaminar, alabanza al Señor. Un film, c'est pas un mondain qui est capable de contaminer. ¿Lo puedes sacrificar por una noche solamente? Vous pouvez sacrifier seulement pour une soirée? No, uno solamente. ¿Lo pueden sacrificar el televisor solamente esta noche Vous para pouvez no verlo? sacrifier la télévision une soirée seulement pour bon Dieu? Mayoría, anímate. Majorité. Déjalo. Fais ça. Mañana lo vas a ver después del ayuno, alabanza a Jesús. Demain, vous capable de voir après jeûne. Los jóvenes, ¿puedes sacrificar tu Facebook solamente, una noche solamente? J'ai le capable de faire sacrifice Facebook seulement une soirée? Aunque no estás en ayuno, pero somos uno en el Señor. Même si vous pas dans jeûne, mais nous c'est une pour Seigneur. Una sola noche. Une seule soirée. Una sola noche, ¿lo Une puedes? seule soirée, capable de faire? Gloria al Señor para siempre. Amén, hermanos. Para implorar a Dios. Hermano Rafael.